akan bathabak lokhalagli lupa kro yakhirom changna long term planning amagi makhada waisel maril sangatna ba honaragani haina MLA RK Anand phongdokre amadi ahum suba North East Gas Prize Tennis Championship ki chahi nifumanga mathaki veteran doubles ki title Manipur na lokre hozima pome bapau Imphal City Bazaar belongs to all of us. Let us keep it clean and safe. Haibasida nongmagi oiba amot akai sengbagi thoram amanga si Imphal City manungda pangthokre. IMC Manipur Police Ima Kaithal gi miyoi sing Kedo Bazaar manungda leiriba miyoi sing amadi NGO kaya ga khusamnaduna ngasi Imphal City gi mafam kaya sangdokpagi thabak chatakre. Thoram aduda IGP Manglem Jao, DIG Muiva, IMC gi chairperson A Nimai, Executive Officer NG Uttam Yauna अतः ऑफिशियल अमदी पुलिस की मकोक थोंगबा ऑफिसर सिंह लोइनना काउंसलर सिंह सु सरुकिया के IGP Manglem Jauna Imphal asi miyamgi punpham jaga amani masida lakliba mipung khudingmakna city asi lu nana thamnana ba honamina si haiki DIG IK Muivana hojik chathariba akhanna ba thoksilasi matam khara tawraga tokini haina miyamna khanba yarungani adubu tha amada amulaktangdi tawna ba honaragani hari IMC की Executive Officer NG Uttamna IMC की मफम सिंगदा film poster theppa amadi tongan tongan ba advertisement ki poster na payaroi karigumba athingba asiki mayokta thabak chatharam labadi IMC ki bylaw gi matung ina cherak phangani haiki poster thesen bade हम चाहना poster thesen li bading ji jo Imphal City masak thelen na ba macha amani aduna poster thepagi jo theli ba mi du dagi ba chamuna gi thai lawba ya ba ai koi municipality act lai mase lamna athu ba matam dai koi thabak on dok chale aduna bhar ga thamdan ba noma ini dalaga mudagi thai ba se system koi khare na ni na mayamda thamjari Chairperson A Nimaina Kaithel asida molalliba asi ayambana street vendor singnani sarkarna makoigi damakta chap chaba jaga ama piraga thamlabadi Kaithel asi fajahanbada achabu mating oigani IMC na amoda kai sengba hek loibaga pung kharagi matungda hekta moslakli masina Imphal City masak fajahanana ba honabada awaba mayok nei haiki Amarom da Imphal City asi lu nana thamnana ba amadi masak fajahanana bagi thabak yamna kanna chathari ngaida Thangal Bazaar da leiba SS Hotel mamang da famba haira yon ba dukan dagi amota hundok ba mi ani IMC gi mi singa phaki makoi singa dudi Bihar dagi laglaga Nagamapal da leiba Din Dayal Chauhal amadi Akshay Kumani IMC gi Assistant Engineer Menakana handak chathari ba drive asigi manung da mafam chadana amot akai hundok ba mi humpu hena phaduna fine ten Amaram da IMC gi ward singda thabak tawi ba NGO singna lu nan bagi thabagasi mai pakna ba hona bada achoba thodang lahoningi haiki kada akoina mi pharaga heta mi pharae aduga pesa thele ba posi akoina heta kama to bagi wanate ada makoi si yaubra yaudabra hagi sigi posi jo akoina study tawbani cities in nanna thamna ba identity oina na ba to hona bani aduga makhata na akai da haizaning badi 1 to 27 da NGO kuding ma akai service tawri ba pochi da mipung kuding mang na NGO jinda isa gi tabase Lupa Kro Yankhairom Changna long term planning amagi makhada waisel maril sangatna ba IFCD ga loinana sem sanabagi thabak sing pakhat pahawragani haina MLA RK Anand ngasi waisel maril gi fibam yengsin bada pawmi singna phongdukre
IFCD की चीफ इंजीनियर TS इंद्रमणि अमदी वाइसल मरिल सेमनबगी मरि लेनबा इंजीनियर सिंह यावना चटखिबा ngasi khongset aduna waisal maril na phawduna chaliba tongan tongan wangfam sing yengsinbaga loinana longju thalak tringaida short term policy oina paikat payaba wangfam sing su yengsinke IFCD की चीफ इंजीनियर इंद्रमणि ना SPA दगी लुपा लाख कुंट्रा अमदी NEC दगी लुपा क्रोर मरि लाख निफु अहानबो ओइना लौथदुना वाइसल मरिल सिगी फिबम खरे हेना सोकपा मफम सिंह संगत सागनबगी थबक पाइखतले थानी अहुंगी ममांगदा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस ता लुपा क्रोर यांखैगी DPR सेमदुना थाख्रे प्लानिंग कमीशन दगिसु अथुबा अयाबा पिरकलगनी हाइबगी थाजबा लै फोंदोखे critical point का कोई ना structure होगा कोई structure जी कौन है MLA का कोई ये है कोई उरी बस structure खड़ा कोई उरी बस से कोई के NEC के मखारा funding मखारा कोई लोकत पनी और यहाँ पे कानूनी मोहन पीवी रहे बा फंसे NEC बजे कोई fully depend हो गया दे अदुगा कोई की किसी temporary arrangement है तारे अदुगा कोई की permanent के होना 0 to 16 से के कोई की detailed project report हमारा कोई Ministry of Water Resources का कोई submit हो रहा है about 4-5 months से मांगा मोई ऑब्जर्वेशन लोरे मोई ऑब्जर्वेशन दुगी मोई की कोई परिखरा हंगे अदु परिदो कोई सेमी को अदु मोई फ्लड डैमेज गुम कई गुम यामना लाइव पोने अदु अखोय अजि मोई दा कोई मोई की ऑब्जर्वेशन से पूरा को कोई चलनी चलेगा कोई से विदिन 2 to 3 months हैबदी अगस्त साइड दे कोई मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस ने क्लियरेंस करोगा प्लानिंग कमीशन दे कोई अप्रूवल लौरने MLA RK Anandna waisal maril semnanaba sarkar da matam pumnamakta taknaduna lakle tung koina chanagadaba policy ama semduna waisal maril semnabagi damak thabak asi paikatpani waisal maril sengbada rajniti gi khenaba laitana praja singi mihu singna amata oina thabak tawmina si haike. The project has been initiated. Si permanent oigani ana matam sangna koi wamina lai si once si projects na koi materialize tawna partly the tawar of any scene piriba crore mari makai ga piat koi part of the guys is also part of that koi na konazor bagi project ki parliament khali haibadi any scene piba fund the water resources lakado mayam major part ki koi policy programs di koi na se koi waisil kam chang thamu si kam devs ne kam luan si ge haiba the ma pan en cross man si loina mai victor ga enoi handoko si de koi permanent no ba koi koi all for all time problem chronic oasis si address tawna bani habi weapons de koi lehu changi na si wakhol si si yang kana koi de fawi lamgi wa hauda nongmai kalak pada meng fal police station gi OC yauna mioi tare sokle thodo si ngase yu pung 13 tabada meng fal police station gi manung chanba uchi wa wang ma de thokibani thodo du da solaba sing adudi salam rada vinod chai kunthani thoi apokpa khoiba uchi wa wang ma thoksom poi dei chai ni funi thoi apokpa lai khidraba iwai ngang uchi wa hayel salam calendar chai kunthra mari apokpa sanayai ma uchi wa wang ma hawizam sanje chai kulumdoi apokpa ais dharmajit uchi wa wang ma hawizam robinson chai kunithoi apokpa rajkumar amasung konjengbam anand chai kulumdoi uchi wa dagini thodo du da meng fal police ki OC sidananda soyam su sokhe thodo si ki matang da uchi wa gi kunja sing na phongdorpada uchi wa wang ma amasung uchi wa hangel khul ahumna punna iratpa ikop ningthogi khubam ikop patal leiba santhong khambana kaw pha ki ba laira pung wangjeng pung amadi mataw pung na chingba puwari ga thana ba yadraba khubam sing ngak senanaba ngasi yu pung mapalom ka bada ikop ningthau yaka pung sangat sagat lukki thomi singna sambal kharingai da kullona ba khela khongi makutta nongmai paiba mioi kullom laklaga uyung phuktok pagal loina na thabak suba sing tangkhalakhe ai pung 13 tabada meng fal police station gi OC na luchingba kangbu amaga loina na mafam aduda changsinbada nongmai paiba sing aduna kapsilakpadagi asopan nangkibani thodo sidagi koisauna raba usiwagi khunja singbu additional SP K Mega Chandrana Tenzin Lunana, Maraleba Singh Pagata, Makoina Pariba Nomai Singh license or Rabasu, Laukatkani Amadi, Uchiwada, police outpost Amatamana Marilena Singda, Kangangi Haina Tazaba Pibadagi, Niami Koisaunaba, Interke, Lunina Satiba Todok, Tolamba Yabadagi, Kaloke.
अखोई मोई लम फार्म तौगनी हाइना चंगिल्लाए मदु अखोइना तौबिगनु हाइबा अखोई कमिटी सिना हाइजबदा मखोइना नोंमै कापना खोतना हाइबा अखोई लाई कमिटी की लेजरिबा इपाइसा इसिलेना अखोई मैम जो कोइतान ताना बिबनी मदि अखोई मिचम प्रजा मंगा अमसु सोई हौजे होस्पिटल चकिबस यावरे अखोई लेजरिबा अखोई इको पात लेजरिबा इको इथौ गुरु नोसाबि मोबे मंगा इ मसाइगल ओरिबा मदि यकाफुं ओबे जगा सिंग असि अखोई सरकारना अमदि माइनेबो अथॉरिटी सिंगना मसि खुद प्रिजर्व तौग थंबिउ अखोई लाइटिंग की ओबा थरमसिंदा कना कनागुंबा इंडिविजुअल खुद थिंजेबिनु हाइ वफम जिमा अखोई प्रेस मीडिया की थोंगदगी अखोई मसिम पाउदमजरी Sanjenthong Bridge Diversion Demand Committee na sinduna Sanjenthong nongna sabana maram oiduna chathok chasinda miyamna thengnariba kudong chadabagi matangda miyamgi mifam ama CCH Secondary School da pangthukre mifam aduna tongan tongan da warep nipan su lokre warep sing asigi manungda mairoi sing aruba ana ayek amadi maihong langpongna chingba tholukpa singi yenglaga nongna sagaliba Sanjenthong gi manakta diversion bridge ama thamnana ba taksinba Tumuthong Minuthong amadi Singzamai Thonggi approach road sing sanjin sajin hanba sagaliba thong asi athuba matamda losinana ba taksinba haina warep lokhe hiramasi gamai lenana Manipur gi governor chief minister works minister na chingbada memorandum amasu pisinana ba warep lokre Sangai Express English ki sub editor Sagol Sam Amendrana Jenims the Laying Libasida ngasi MLA ke SJ Kishana Laktuna sel gi mateng pangkre MLA na pamwi sing na awana nangbada makatana mahaki makedagi angamba mateng panghigani haiki Jai kampuna anayek dong tuwek sina tolgoda ai saitegi ai so ngamba mateng ka pangsemnya tige inga sisi laksabani adana kung besu ai media pasun sina awana ta sinda ai ngamba ai jinga nai ke pasti da Yurembamgi Lofam Amadi Lam Kaya Tanka Kaya Tokna Loksinduna Lau Singo Amadi Hingbada Awaba Kaya Mayokna Ringai Makatana Railway Gidamal Yurembamgi Lau Amadi Lam Kaya Loksilak Patokana Achumba Kongtang Oigani Haina Kabui Development Club Yurembam Kabui Awang Lekai Gicherol Amana Hairi Mai Amadi Railway Project Paikalakpa Asina Insoli Singamaga Tohum Yankai Matoi Dagi Nungsi Sanana Hingmanariba Kabui Amadi Ichil Inau Aikoi Nong Madi Kaina Baswedrabani Matamaduda Kabui Singna Chingda Amuksa kiba aduga maitai singna tamgi mafam amada laikiduna khullasigi kamluk anigi nungsinaba mari adu mangkragani yuremba mamade Manipur miyamgi mayokta chatharakpa thabak singi apa phatta pumnamal project asibu paikhatliba mai lainaba singna pohoba tabani haire Asigi Taramapalda Janamay Lekai the Labad in Tozam, Ibom Sagi Yumda, Mui Karana, hand grenade Amasung Nongway Maru, Tanamduna, Akiakang, Tokalamba Taudo, Yanindaba Fungutuna, Janagi Apun Bakul Singi, Mayapa Bisina, Janamay Lekai the Wakan from Chatakre. Paisagi demanda Kulai Sizinaduna, Mi Buki Handa Kudata Lepo, Taudoxida Janariba Mui Sing Paduna, Jedak Bidiba Fauba, Makalkayagi Kongjang, Singani Haiki. Sentopirao haiba natra haida basigi wadi aikoina haiba ngamde matungda amo hanna sigumba thabakse tauhan ba pamde taubiganu aduga loinana tauruba mi singdusu mari lainaba authority sing mari lainaba singna madugi potu thidokpina bagi damtasu no luksari Paramedical Gilamda Landa Masigi Naharo Singi Oiba Akanaba Reservation Piduna Tabak Panganabagi Kudong Sabasu Pigani Haina Tripura Institute of Paramedical Science Ki Head of Department Sabbiya Sasi Chaudhurina Fungdukre Manipur Press Club ta Pangtokpa Paugini from Amada Apunba Degree Course Taret Amasung Diploma Gi Course Amada Reserve Seat Manga Laiduna Chahi Amada Naharo Nifugi Kudong Saba Panghale Hauzik India Pumbagi Oina Paramedical Gi Sinfamda Miyoi Lising Kun Hena Darkar Oide Tongan State Singda Pau Pongaduna Zada Chama Tabak Panganabagi Dama Kudong Saba Lahoning Haiki Ensang na pipik thana puduna lakpa tata magic ama ngasi pung ahum khairom taba matamda chinga makhongda accident thokpadagi maduda tonglakpa potyon bi nupi ahum soktuna laikana kre tata magic adu langathel dagi imphal tamna ensang na pi haplaga lakhibani thaudong thokramda kawa police laktuna asokpa singi mateng pangkhe Lalambung Makong Takelamam Lekai Dagi E Bobi Kawami Amabu Lalambung Makong Kasepam Lekai Dagi Nauksekam Tombi Kawami Amana Tang Yange Taukiba Taudokta Police na Karigumba Tabak Amata Lokataba Tong Yanindaba Funduktuna Lalambung Makong Takelamam Lekai Da Wakani from Chatakre Laranung Chilpung Amaram Tabada Tokiba Taudoga Sigamari Lenana Miyangi Oiba Mipam Amasu Pangtoktuna JCM Semkre Taudosida January Bami Paduna Angi Oiba Cherak Pigadabani Hari ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯔꯠ
ꯆꯠꯀꯗꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯊꯥꯡ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯕ ꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯐꯥꯎ ꯆꯪꯗꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤꯅꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯨꯕ ꯁꯥꯏꯀꯜꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯨꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯁꯨꯕꯥꯁꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 19ꯗꯒꯤ ꯂꯝꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯁꯠ ꯔꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗ ꯅꯁꯀꯥꯔꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯁꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯄꯦꯗꯜ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗꯅ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯃꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯄꯦꯗꯜ ꯑꯦꯇꯦꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ infrastructure खत्म है यार नी खत्म नी बिंग की नॉलेज दा प्रॉब्लम चलने सोसाइटी प्रॉब्लम चलने अपनी काम से पुलिस ला सभी हर बंद में लगे Ngarang Thawal Police Commando na Langmaidong da chathakhiba operation aduda phare hariba Chongtham Oken chahi nifumari apokpa Gosai Langmaidong mamang makha lekai amasung Saikhom Basanta chahi nifumathoi apokpa S Mohori Basikhong Maimom lekai hariba mi ani asi RPF amadi masigi lanmi sanglo PLA ga karigumba hiram amatada mari leinadi haina Lubasigi Department of Publicity gi Chief Banking gi Cherol amana sengdorakhi UCM gi office ta pangthokpa pawgi mifam amada President Waina Bachandrana Lebaki damakta lekhidraba miyoisingi masa masusing class 1 dagi 10 fawba lemna mahai tamhangani iramasiga mari leinana All Manipur Recognized Private School Welfare Association ga tangkak kaya thokna wari sanaraba matungda firep asi lobani masigi damak ayaba pirakpagi damak association bo UCM na thagatpa phungdukhi lekhidraba singi imung manungna UCM da laktuna atuba matamda tanabiu UCM na tangkak naina yengsilaba matung lemna lairik tamhannabagi thabak lakhotkani Singi Lairik, Boy, Kolom, Amadi, Gaina Chingbagi, Cross, Marilainaba, Government Ki, Office Amadi, Lanai New Sindagi, Mating, Pangbinaba, Apetoki. Mission School Singda, Housing Tamliba, Mahiro Singi, Manungda, Lebaki Tabak Tharam Singda, Lekidraba Singi, Masamasu, Yaurabadi, Makoibusu, School Duna, Liamna Mahai Tamanana Bataksingani Haiki. Hariba Todoksinga Sida, Lekidraba, Inung Manung Amasung, Mahiro Singna, UCM da. यारिबा मकई थूना लेंबिरक्तुना चप चाबा मदुगा मरी लेनबा लेकिदबगी डॉक्यूमेंट सिंग उबिरक्तुना अखोना सिंजरिबा कुदुम चाबा असि लौबिरनबगी दमक्ता यूसेन माइकेदगी मियामदा हाइजर RK Sanatomba Trust na puthokpa Kangla Lanpung Volume 9 gi ahanba issue oina ahum suba chefong DM College campus ta leiba Dev Literature gi hall da phongkhre DM Science ki retired principal as DJ Sekhar amasung MU gi assistant professor P Milan Khangamcha su sarugya khe Chefong asigi editor Ningthauzam Lanchana isu asida Manipur gi mangsilakliba ngamkhai gi matang mapung phadriba aikhoigi samaj asida look is policy lakpada aikoina thengnagadaba phibam government amadi civil society na lahogadaba thodang singi matang da yaure globalization gi ahongba asida aikoina yaugi hairabadi education system asi manung hanjinna yengbaga loinana curriculum samdokta changi haiba wafam sing yauri haikhe look is policy gi India gi ASEAN countries singa 1992 da India na thamkiba being to be makha la kiba lukis policy de ki mathang la paduna 2009 da ASEAN countries singa free trade agreement yana kiba magi matang da kamai to da lukis policy sina Burma Thailand na ta to pa Southeast Asian countries singa siga mari le na fa matam da ai koi da kari section ningai koi ge hayo sina ahan ba Banglalan pungi article waina Manipur Fire Service ki emergency call number 101 ngasi nungthil pung 2:15 dagi yakhidre maramaduna miyamna maihau langpok amadi Manipur Fire Service ki tangai fadaba leibasing phone number 9436274661 9436020777 natraga 8415925200 da pau pibiu haire Naharu Gram Panchayat ki manungda laiba handaki class 10 amadi 12 parikhyada position lawaklaba amadi first division da laglaba Mahiro Singh Gram Panchayat asina manamathum piduna pungning thogat khre
Pangong Youth Development Association की लंपाक पांगथोखिबा थौरम असिदा मणिपुर स्टेट पंचायत परिषद की सेक्रेटरी टी.एस. बुबोन नाहरुप ग्राम पंचायत के प्रधान टी.एस. संजीत वार्ड मेंबर सिंह सुसरुक याखे ग्राम पंचायत की मनुंग चन्न लैबा हंदक सही की परीक्षा अनि असिदा पोजीशन लौरक्लबा महिरोई यावना फर्स्ट डिवीजन द लाकपा पुन्ना महिरोई 38 दा खुदल पोस्टिंग पीखे अहानबा लैखिद्रबा वाइखोम अतो मोदु अमसुंग धनंजय मेमोरियल अवार्ड येंथोकपगी थौरम नाहरुप लैबा एलओसी लंपाक पांगथोखरे नाहरुप जीपी की उप प्रधान वाइखोम हेमावती की स्पॉन्सर मखादा पांगथोखिबा थौरम असिदा एमओवीसी की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एमडी अमीन शाह इम्फाल ईस्ट की अध्यक्ष के तोंबी सुसरुक याखे नाहरुप ग्राम पंचायत की मनुंग लैबा क्लास 10 अमसुंग 12 की परीक्षा पोजीशन यावना फर्स्ट डिवीजन द लाकपा महिरोइसिंगदा मना मतुम पीदुना पुनिंग थगतखे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अमीन शाहना एजुकेशन दा अहोंग पुरके हायरबदी ममा मपा अमदी कैरो लेकाइगिसु अचौब थौदांग लै महिरोइसिंगना अफबा महिरोइ अममम ओइननबा पुनिंग चंगना होनगदबनी हाइखे उरिपोर वर्किंग पार्टी वेलफेयर एसोसिएशन हंदक सही की बोर्ड अमदी काउंसिल लौब परीक्षा नागामपाल उरिपोक अमदी यूएसए फावदा मकोक तारख्रबा महिरोइ अहुम खंगतुना मनामथुम सिंह पीख्रे इपाथकोक संगलेन पांगथोखिबा थौरम असिदा क्लास 10 की अनिसुब पोजीशन तारख्रबी लिंथोइबी स्वराम क्लास 12 की आर्ट्स दा चादा हुमुद्रा मंगा फंगख्रबा देव चान खुलेम साइंस दा चादा मफुतरे दशमिक अनि फंगख्रबा लाइखुराम मालेमंगान बदा खुदल पोस्टिंग पीखे उरिपो खाइदेम लेकाई डेवलपमेंट सोसाइटी ना सिंधुना हंदक की एमपीएससी की एग्जाम दा रैंक 39 तारख्रबा तायनजम विसर्जित अमसुंग रैंक 63 तारख्रबी नताली विता निंथौखोंग जंबु पुनिंग थगतख्रे उरिपो खाइदेम लेकाई दा लैबा इमांगानु लैमा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा थौरम असिदा सोसाइटी की प्रेसिडेंट पी जीबोन लेकाई की अहलमन कयासु सरुक याखे हंदक क्लास 10 परीक्षा मिथोय मिहनखिबा अमदी ममालोलबु साखनबगीदमक मसागी ममिंग ममालोलदा थोनबसिंग कंगला फेसबुक ग्रुप ना पुनिंग थगतख्रे जीपी वुमेन्स कॉलेज दा पांगथोखिबा थौरम असिदा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की सेक्रेटरी सरंगजीत खुंद्रापम नाहरोल थौदांग की एडिटर खोयम लोयालाकपा एससीआरटी की जॉइंट डायरेक्टर ए रोमेल सुसरुक याखे महिरोइ 53 सेल यावना खुदल पोस्टिंग पीखे काउंसिल की सेक्रेटरी सरंगजीतना फुरुप अमा नत्रगा मी अमगी अहानबा मसक ताकपा असि मिंगननी अदुना इसागे मिंग थोनमदा पुम्नमक्का तानाबा फगनी हाइखे थौदांगी एडिटर लोया लाकपना फुरुप कया लैबा मियोइबना मागी मसागी ओइबा मसक ताकपा ngamnanaba मिंग थोनबा तंगाइ फदे लैबागा सिदा सेंजा थमजा अमदी वाथोक कयाना वाई चाइरबा मतम असिदा हौरक्लिबा महिरोइ सिंगी तुंगी लंबी करी ओइरकदगे हाइबसी अवाबा अमनी फोंदोखे ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯦ ꯈꯪꯐꯝꯗ ꯆꯠꯀꯗꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯐꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯍꯟꯗꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯃꯒ ꯑꯐꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ हंदक की क्लास 10 की परीक्षा मापन सुबह पोजीशन तारख्रबा कुंभी तेरा खादगी लोइतोंगम बिना सागरबु सीपीआई कुंभी लोकल काउंसिल ना तराम ओख्रे थौरमसिदा हाना मिनिस्टर ओरंबा निंथौजम मंगी कुंभी म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन मोइरांगथेम बिनेश्वर डीआईओ मोइरांगथेम मेघचंद्रा सीपीआई कुंभी लोकल सेक्रेटरी खांगेनबम इबोचाबसु सरुक याखे हौजि थबकी पाउ लौबिरसे थबक की पाव लौबिरसी इंडियन आर्मी की टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिसर खरा लौगदौरी चाही 19 निफुनिथोय फावगी मनुंगदा लैबा मियोइसिंगना जून की तांग 18 फावगी मनुंगदा दरखास्त थरप यागनी हाइरी महैगी थाक सखंगलबा यूनिवर्सिटी अमदगी यामद्रबदा डिग्री पास तौरबा मियोय ओइगदबनी हाइरी अमरमदा रिम्सता तोंगान फम कया लौगदौरी हाइरी हेना अकुपमरोल रिम्स की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की खंगलबा यागनी हाइरी क्वाकैथल बाजार लेबा सेंट पीटर हाई स्कूल की फाइन आर्ट्स की ओजा लौगदौरी हाइरी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पास तौरबा इंग्लिश निंथीना ngang ngamba मियोइसिंगना लाकलिबा तांग 19 फावगी मनुंगदा एप्लीकेशन फॉर्म पिसलपा यागनी हाइरी इंटरव्यू ना लागिबा तांग 19 गे अयुक पुंग 10 ताबा मतमदा स्कूल असिदा पांगथोकनी हाइना मैनेजिंग डायरेक्टर ना खंगलगली मथक्ता पनख्रिबा थबकी पाउसिंग असिगी हेना अकुप्पा मरोल बाबूपरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागनी थबकी पाउ ngasigiदी matang asi loijare
Writers Forum Imphal gi kuntaruk suba chahi gi mifam ngase Manipuri Hindi Parishad Imphal da pangthokre mifam asida L Samorendra bu amukhana secretary khanbaga loinana ni taramathina saba executive committee gi members sing khankhre mifam asina Manipuri literature gi aiba singna hana phongkraba lyric sing Bangla mayek tagi maitai mayek ta onthokna ba akhanna ba scheme ama hangdok pa amasung Manipuri literature ga mai leina ba mahiroi singi oiba thoram kaya pangthokpa haina warip lokre Forum gi mana phanglakraba members singsu taramna okay Mani Maikhana iba singna ba ahan ba ani suba amadi ahum suba phongbagi thoram local community hall da pangthokre Nongsup Haram Khorjai Lob Yurembamna pangthokpa lairik phongbagi thoram asida Dr Sarat Chan Longjam bana lairik masak takhe Mayang Imphal Municipal Council amasung Green Foundation na sinduna National Urban Livelihood Mission ki matangda nongmagi oiba sensitization program ama Mayang Imphal Marius Hall da pangthokre Tharamasida Mayang Imphal Municipal Council ki chairperson P.S. Rasmohan Vice Chairperson Laina Baby Su Sarugyakhe Maitai Thoram Tengbang Marupna Sinduna Numit Humni Chupna Chatharakpa Maitai Puwari amasung Inat ki wari liba Hawam Marag Irom Laikai Community Hall da losin kre Losin bagi thoram da Marup ki advisor C.S. Tombi President K. Syam Kishore Su Sarugyakhe Kenjong Lang Center for Theatre Research na Sangit Natak Academy ga khusan naduna Numit nifu mangani chupna chatharakhiba playwriting workshop cum production Rumhal Theatre da losin kre Tharamasida Jain Dance Academy gi Vice Chairman Professor N. Tombi, Rumal Theatre gi Chairman K. Heramani, Sangit Natak Academy New Delhi gi Deputy Secretary Drama Suman Kumar Su Sarugyakhe. S. Singlen Ngambana Direction Piba, Southern Letter Haiba Play Amasu Utke. Women in Governance Thawal Wangjing amadi Manipur Alliance for Child Right Thawal District anina Sinduna nupi amadi angang da chathaba miyot minay gi matangda district level consultation program ama Wangjing da pangthokre Tharamasida Langanthel Gram Panchayat ki Jila Parishad member S Budi Manipur Alliance for Child Right ki convener Nonibala Su Sarugyakhe session ani laikhiba khana nainaba asida resource person kayana nupi angang da chathaba miyot minay ga mari leinaba singda wangangkhe Haukiba tang kunmathoi da Kaksing Mamang Sing Ingkhol da Manama Sing amadi Uwana Chingba Mangan Takalamba asigi chap saba compensation Mangan Takalam niba kangbuna pibaga loinana Kaksing Niyam da lale haijagadabani hari Thawdok asiga mari leinana ngase Ibudau Nauhalai Laibung Kaksing Bazar da thokiba thawdok asiga mari leinana Chandal District ta base tawba committee amana Ingkhol koiriba singda tax thinanaba khangalagliba ase karigumba hiram amata da pibagi wafam naite kanagumana tax ase thiram labadi maduda tholak Apapatagi daita tax thiram liba singna pugadabani hari hauji khanabagi pau Nasigi sanabagi pau da tennis Ahum Subad North East Gas Prize Tennis Championship ki chahi nifu manga mathak ki veteran doubles ki title Manipur na lokre Men's Open ki title Nagaland ki Bilase Khate na oikre event ahum da state taruki sanarai kuntra marina saruk yaduna thasiki tang kunmanga fawba chathagadaba Ahum Subad North East Gas Prize Tennis Championship ngasi lusin kre lusin bagi tharam da Manipur ki Chief Secretary PC Lamkunga Yas ki Director amadi Manipur Tennis Association ki Nirkya Susaruk Yakhe ngasi aroba nimit ki chahi nifu manga mathak ki veteran doubles ki sanakhibada Manipur ki Tuleshwar amadi Kangjam bagi Jurana Manipur ki N Dilip amadi Pritam ki Jurabu set taruk mari taret manga amadi taruk sinoda maithiba piduna winner oikhibani Men's Opens ki sanakhibada Nagaland ki Bilase Khate na set asigi Kanaisi Jailibu set taret manga taruk ahumda maithiba piduna Men's Open ki title laukibani Men's Singles ki winner da Lupalising Kuntra runners up da Lupalising Taramanga semi finalist da Lupalising Nipan Men's Doubles ki winner da Lupalising Kun runners up da Lupalising Taramanga semi finalist da Lupalising Manga veteran doubles ki winner da Lupalising Kun runners up da Lupalising Tara amadi semi finalist da Lupalising Manga trophy ga loinana Tharomapu Singna Khusinakhe
राउंड कयादा मंजिल थादुना लाकबा आरके बोगेना कुनमरी सुबह केस अनौसिंग मेमोरियल सेट लेवल ओपन चेस टूर्नामेंट की टाइटल लौख्रे मणिपुर चेस एसोसिएशन की मियेंग मखादा क्वागेटल चेस क्लब न सिंधुना क्वागेटल जूनियर हाई स्कूल दा चेस सानरोय हुंपुनिथोयना सरुक यादुना चथरिबा कुनमरी सुबह केस अनौसिंग मेमोरियल सेट लेवल ओपन चेस टूर्नामेंट ngasi loisinkhre loisindagi thoramda MLA RK Anand Traug advisor P Nisikant amadi क्वागेटल चेस क्लब की प्रेसिडेंट S Sachina थोरमा पुसिंग ओइखे टूर्नामेंट asida RK Bogena 6.5 फंगदुना अहानबा G Inau Sarmana 0.3 amadi O Ningthemna 5.5 फंगदुना अनिसुबा amadi ahum suba takre ahanba position da trophy ga loinana lupa lising 8 अनिसुबा position da lupa lising 5 amadi ahum suba position da lupa lising ahum piki fair play gi award S Pranjit da trophy ga loinana lupa 4 most promising player Mahesh Pawar da trophy ga loinana lupa 4 veteran sanaroi ahum amadi nupi masa sanaroi ahum da sel amadi khudol pat pidana puning thawatke All India Football Federation की बियेंग मखादा अप्रैल की तांग कुंतरे तगी असम की बोगा खाता चतरखिबा कुनचुबा वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ता विनर और क्लब मणिपुर टीम की नुपी सानरोय सिंह ओपगी थरम अमा अम्फागी ट्रेजर हवम मरक लवेमम लेकाइदा लेबा एल दिनमनी की युमदा पांगथोखरे थरम अदुदा यास की कमिश्नर आरके निमाई डायरेक्टर अमदी अम्फागी ऑफिशियल सिंह सुसरुक याके फाइनल मैच अदुदा मणिपुर ना उड़ीसाबु माइथिबा पीदुना विनर ओइरखिबनी मणिपुर टीम की नुपी की सानरोय सिंह दा अम्फागी माइकेदगी अचंबा खुदल पट पीदुना पुरिंग थवतखे KSC Khopumna Ahanba Inter-Village Level Under National Volleyball Tournament की मपू ओइख्रे YBA ngairangbamna Sinduna Association asigi volleyball ground da team 15 saruk yaduna chatharakhiba Ahanba Inter-Village Level Under National Volleyball Tournament की ngasi sanakhiba aroiba match da KSC Khopumna YBA ngairangbam team A bu set ahum sinoda maithiba piduna winner oikhibani याइफलमजिंग कांगलो चिंगारेल तेजपुर सिंधुना क्लब असगी प्लेग्राउंड दा टीम कुन्ना सरुक यादुना चथरिबा अनिसुबा फोर खुंद्राकम जिला परिषद लेवल इंटर वार्ड 7 असाइड फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakibada tangkhamna harauro part 2 sambaibu goal amasinoda tangkham makha lekaina tejpur bu goal ahum amada khundrakum awang lekaina wairibu goal manga amada amadi chingkhuna yumnam khunau awang lekai bu goal taruk sinoda maithiba pikre Flamna FC Infalbu goal Anisnoda Maitiba Piduna Anisuba Cash Prize Manipur Veteran Amadi Youth Football Tournament की मपू ओइख्रे National Athletic and Voluntary Youth Club EMC Finance Sinduna Club asigi volleyball ground da team tarani thoina saruk yaduna ngasidagi ahanba L Girichandra Singh Memorial State Level Sub Junior Volleyball Tournament hokre ngasi ahoba numit ki sanakhibada NYB Nawemna IGO Oinambu set ahum amada maithiba pikre आंध्र प्रदेश की अंगोलेदा ममांग थागी अप्रैल की तांग कुंतरुक अमदी कुंतरेत पांथोखिबा तरुक सुबा इंटरनेशनल गुजुरियो कराटे चैंपियनशिप ता रनर्स अफ तारक्लबा मणिपुर टीम के सानरोय सिंह ओपगी थरम अमा क्याम गई हैबो मखोंग पांथोखरे थरम असदा MLA के सरत MLA थमरजेत यास की डिप्यूटी सेक्रेटरी के श्याम सुंदर अमदी अतै मियोय क्याना सरुक याके चैंपियनशिप असिदा मणिपुर ना गोल्ड निपाल सिल्वर तरुक ब्रॉन्ज तरा पुन्ना मेडल कुनमरी फंगलखे मेडल फंगलबा सानरोय सिंह दा अचंबा खुदल पोट पीदना पुनिंग थवतखे हौजिक ngasi oiba ingsa pauda ICAR lamphel pata ki phangba paugi matungina ngasi khwaidagi saba degree celsius 13.8 khwaidagi ingbana degree celsius 13.8 nungsita yawba ising manilgi chang ayukta chada marfumapal nungthildana chada humfumathoi nongjugi chang 2.3 millimeter ni haujaru badamaru ba mukhana Imphal City Luna na thamnana ba IMC na police samadi miyam ga loinana akan bathabak lokhalakle Lupa Crow yang khairom changna long term planning amagi makhada Waishal Maril semgatna ba honaragani haina MLA RK Anand na phungdukre amadi ahum suba North East Cash Prize Tennis Championship ki sahi nifu manga mathak ki veteran doubles ki title Manipur na lokre ngasi gi na di STV na pizar paw matang solution jare ni ta diriba singwa mukahana khurunjare